Usisi waphuma esikoleni eyozamela mina nawe empilweni ukuhlupha kwakho ke ikona okubeka usisi namhlanje emathuneni emva kwemizamo emingaka empilweni mntakasisi wathola ingane nawe uyingane yini wacabanga kancane mntakasisi ubekwe yini etshwaleni naseyidakamizweni ufaswe yini ekhanda ngoba ubheme kade uthi uyaqaqa usuphenduke wafana neqaqa awusazizwa nanokunuka mntakasisi nachovana ningaguli wakhetha ukuphila nokufa nibe nibuka mntakasisi uyigazi lami wena elikabandlela igazi olidonsayo manje soka mntakasisi senaxabana yini nesibuko akusiwena lona ugcine nini ukuzibuka usukhohliwe yini ukuthi unengane mntakasisi usukhohliwe yini ukuthi mina nosisi sasiyintandane pho usihlekaniselana nomakhelwane ngangithi uzoba nempilo ende uyinqamle nini yabamfishane imiyalezo yami yakhayo kuwayifiki waxosha izinqamo sewanqunyela ugwayi katiki ngeke ngisakuvimba ngoba usunemvimbo mina nawe asisaboni ngaselinye ngoba usabonakali usubuka ngaliso lilinye nalo elivalekile impilo ikushayile umhlaba ukushayile abantu bakushayile fuze ngabe uphupha kangcono ngoba sewakazi ukulala umile mntakasisi uxoshwe yini ekhaya embedeni ngoba sewalala emabhlorhweni ngoba impilo yakho suyikhethile le akukho okunye singakwenza ukutheni hluleke ngakho konke okusemandleni uma ufica ukufa lapha esidaladweni ubatshela ukuthi ngithi akusenani sebengibhalela khona ezikundleni kuyofika mina umalume nomlahla nkosi ngizokubeka eceleni kasise ekhaya ebaleni ngimtshele uthi igcina ibuyile indodana yakhe ebeyehla inyuka nemthwalo emadolobheni ukuthwala kayo kanzima ugcine kuyiphumuzile yamukeleni ekufeni siyabonga Mpungose mntakasisi.